Gukirite kieha itũra-inĩ ria Buhai kaunti-inĩ ya Kakamega thutha wa muthuri umwe wa miaka 67 kwirikana ni oragite mutumia wake wa miaka 54 akimwikuira kuma nja wa kihiko. Nisikia simu ikitoka huko wakiniambia kwamba shemeji yako amekufa. Ako wapi? Nabaholo. Nini? Atalipelekana kwa nyumba ya mtu anaitwa Njoni ile ambaye wanasema huyu. Kurerikana mwikuiro aratharikire mutumia ucio na icembe muciini kwa muthuri marigaini no ria ni fundi wa iratu kuria kuringana na mwari mutumia uyu aratwarite kiratu gigatumwo. Ugombi ilikuwa tu mamangu alitoka hapa alikuwa ameenda kushona viatu. Sasa naye kuna mtu mwenye aliambia baba ya kwamba mama ndio huyo ameenda kwa huyo fundi. Baba naye kufika tu pale na akaanza kumpiga. Aikari ni makomithitie ngero eno guku makiuria honge cia ugitiri wa matura ihurane na urugi wendia na unyui wa njohi cia ibango makiuga ni wecangire haro cia mucii iria ciongererekete muno itũra-inĩ rĩrĩ. Huyo jamaa naelewa ni fundi wa viatu, anatembea mitaani akishona vitu kama viatu na slippers na vitu vingine. Sasa wakati ile walionja kidogo hapa ndio baadaye huyo jamaa kaenda kwake, alafu muda kidogo shemeji akachukua slippers akamfuata mpaka kwa ile nyumba yake ambapo tukio lilifanyika. Serikali ituletee ulinzi kwa area yetu hii. Serikali iwe chonjo na maneno ya pombe. Sababu hii tukio haingekuwa maneno ya pombe lafta hii kitukio haingetokea. Ruhonge rwa borithi ni rurathie na mbere na uthuthuria guku mwikuirwo agithie na mbere na kuhingirwo etereirio gukinywo igoti-ini. Ngiribotera Inooro TV Gitu Wangari Maria wa Muigana.